Naimbag nga orasyo amain papagayam. Isagot mi ka na kayo, ti may samanin nga istorya, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Ay na, nag-imasan ti si Dain ta, Ernalin bakit? Agisubo akon? Sinalbag. Jak pala na isubo ti kang kanag. At daman ng nagmiyaw apusa. Pusa nga rodag miyaw. Pagsardangan man dahi tang agmimiyaw apusa. Makapaawan ganas amangan. Pusa nga rodag miyaw kunakmanan. Baybay amlaang di talakay. Ay. Ilagid-lagid ng tibagi na iti sakak. Ay, Maria ka! Simang potakon iskulakay. Nakaluto ka din? Nagkapuan dahi ta apusa. Ay, napidot ko igit ti kalsada. Nakakaasim at nga agmimiyaw. Iso ngay nalakon Anya lakit din, Ermaline. Nagadulang arudan ti pusa dito'y balay. Anya ko ma. Nakakaasim nga ron ti apusa. Nalabit at pinanawan ng ti pamilyana. Anya? Pinanawan ti pamilyana? Abay, tao apanawan ti pamilyana? Ay na, nagadupay la reklamong di ta isko. Mangisaga na kakide iti kanan dahi ti apusa tani. Mabisinan. Anya? Napan nagtrabaho ni Ermaling. Pagarmusarak na tayo. Kay prito ang bangos ti pagarmusarak ita. Mga anakon akas tuya. Adamanin nagmiyaw apusa iti sirok ti lamisahan. Tunggal isubok ti kanat. Adda agu ni apusa. Ay makarengrang. Nagsakit iti lapayag. Sa! Madamdama kayo amangan. Sak pa iti umuna. Iyawan na ta. Nagmiyaw dalat ta. Tadumawat da iti karenda. Ay. Nini. Lagid-lagid naman ang tibagida iti sakak. Ay, Maria ka talaga. Ay. Apayahin para iskaw. Nalpay mo't abagam ng marubayan. Kasano? Tunggal isubok ti kanat. Adda agu ni apusa. Anya? Naglay nga gampon iti pusa ni Ermaling. Ngamsak mo't ti pagaw-awir na. Abay, awiran dagiti pusa. Tao da aya paray. At no kasla tao ti pangibilbilangan ni Ermaling kadagiti pusa. Pari bagwes. Aya, Wan pare, kakaidda na pa'y dagiti pusa na apo na yan. Di ba'y kadut-dut ti pusan ti kamayaw para iskaw? Wan latan Ay, saan lang adut-dut ti pusa ti adda iti pagiddaan may. Kanya pa'y para iskaw. Agraman panganan ti pusa. Anya? Simang puta ko na nagapo iti trabaho isko. Mangidasar ka man iti merienda. Tani, mabisina. Ha? Adda manan insangpet mo apusa, Ermaling? Naggapuan manen dayta? Ay, nayaw awan dahi ti apo sa iti opisina mi. Gusto nga nyawit ko na. Anya? Nagadun ti pusa dito'y balay. Nagyawit ka manan? Nagadupay la, katareklamom isko. Mangisagana ka iti merienda. Kan ipakan iti dahi ti apusa. Anya? Ermaling bakit? Apay aya? Ermaling, Disturbo ka iti panaturog. I love you. Ay, sinalbag ka. Di mo ikatanta ulas ko.
Mailiwak nga rod kan ka. Day talat yung mom. Sige na, iliwak nga rod ay. Ha? Pusa? Ada pusa iti abay mo bakit? Ada, Ikataman day ta pusa. saan? Bay, amrita abay ko ang maturo. Ang pasali-sali, bakit? Ay, basta, sana mabali na papanawag day ta pusa. Bayaw iskaw! Ada ni kabagis ka nga ermalain? Daka mo, ipagmutya. Kas labad mod ka bigbiga, bayaw? Napudot ti ulok. Apa yan, bayaw? Basta napudot ti ulok ko na. May sos! May sos! May sos! Eh, Umadayo kan ipag. inay, anya nga iti mapaspasamak kan ka, bayaw? Basta umadayo kan. Napudot ti ulok. Di mo damagan kanya. No sa dino tayan ni kabagis mo. Nagapa kayo ka ni kabagis ka? Basta! Kagurgurak da diya kabagis mo. Si kala ko man ti nasawak, idi ipag. Ay. Nagadulakit din na pusa dito'y balayaw. Iskaw, anak ko. Kuntatang, awir ko dagita apusa. Ha? Awan pa yung pagnaan dito'y balayaw. Agkaiwara dagiti pusa. Eh, agaangot pa dito'y salas yaw. Siyempre rugit kas kada isbo ti pusa ti masay upyo. Lalo sambat at ti salas yaw. Tapos saan nga agak pusa? Hey, makabanog ti agdalaw sa tatang. Sulat aramida kaon. Anya, naglaingag tarakan ni Ermalin iti pusa. Ngamsakmat ti para asikaso kadagita pusa. Ay, makarengreng pa iti panagniyaw da. Mabisin dalakit day. Kalkalpas dalang ang tatang. Nagrarawat nga rin dagita pusa. Nya, di da pa'y lakit mahayblad amin. Tapno maungkal dan. Ha! Pasigmat akanan ti pusa dagito yung ginatgatang mo. Ermalin, bakit? Wan, iskulakay. Cat food dagita. Anya nga iti sidaan ta. Ay, katag si data pa'y lang iti itlog ala. Ingka kidin agprito iti itlog kani mabisina kon. Salpag. Pagsida iti naimas dagiti pusa. Na magsida kami lang iti pritong itlog. Di ka nagreklamo, isko. Pada tayo matla aparswa dagita apusa. Iso ang masapol damat timangan. Ay, maulawak Mildred. Agbalinak la kuman ang pusa. Tapno agsida akmat iti naimas. Nabisi na anak naglaba. Nakapanaw mata ni Erman. Agar mo sa harap matay. Ay, agliyaw manindag iti nagadua pusa. Dakpay lang nangan, dumawdawat naman ang iti kananda. Sapay nagadudang agmimiyaw. Ay, madadalan tilimbong ti panunod ko. Adag mimiyaw, damat agtatawal nga aso iti arwayan. Ay, mabagtita ka talagan. Aglalawag ang timangag ko. Unit tinagadwa pusa, kinagtatawal nga aso. Apayod iskaw, kit-kita umot latan dagiti bilay. Di ka ba't agdumugan? Ay sus, di nakmatan song batan kaanakan. Tangtangada matan dagiti bilay. Mangmangag nakaday. Meow. Ay, balangkan ti sa pusa. Meow. Meow. Nanana. Ay, agmimiyaw kamutan iskaw. Ay, di nak manrabraba ka diti kasta.
Kaya't kumatante agbalin na pusa, ante. Ay sos, agmauyong kaniskaw. Apay kumaakayat mo ti agbalin na po siya. Ad-adda nga ipatpatag ni Ermalin dagiti pusa mi, ngam iti siyak. Anya? Isu akayat kumatante agbalin na pusa, ante. Meow! Meow! Nay, anyan? Ay, sos. Nagadungag pa iso ti pusayaw, para iskaw. Agkakaiwarada iti arubayan yaw. Awan nga agpaiso ti anak mi kini Ermalin. Ngam nagadumat ti awer ko a pusa, pare. Kaya't mo asawin, si kaamin ti mga asikaso kadagita pusa. Wen, pare bagwes. Dandani inal daw nga agisangpet iti pusa ni Ermalin. Anya? Marengring ako na dumdumngag iti panagmimiyaw da. Nagsakit ti lapayag kon. Maawatan ka, para iskaw. Syakto pa yan ang makangkanggag kat masikurana ka. Anya nga tatirumbang nga ramida kadagita a pusa, pare bagwes. Ah, Saanen abalay ti tao da ito'y balay me. No di kat balayan tinagado a pusa. Di mo man pagpupudutan dagiti pusa, isko. Awan mo ti madingar aramiden taken ka ah. Ngam adu dalauna yan, Ermalin bakit? Babambanuga ko namang daldalos ka dagiti rugit da. Ano sam ta animal nga rod dagita. Jak pahin makaturog iti aldaw. Tagmimiyaw motlatan dagiti pusam. Huston di ta pa nagrekreklamom, isko. Dakkel ti maitulong dagita a pusa diti balay. Iso dati mang parparma kadagiti marabutit asumrak diti balay. Kanya lakit din ni bakit? Isakit na latta dagiti pusa. Imbag kumano si kamat ti mga asikaso kat saan mat. Oh, ilutom na ito nga ikan, isko. Anya, ikan manan ti ginatang mo asidan ta. Wan tap na mailakam ti kanan dagiti pusa. Maulawa ka talaga. Pasig nga ikan ti linaon ti tsanta. Gumatang ka mamat itinatang wano karnit baboy. Apay, di mo nang imbaga nga ilaklak amak ti kanan ti pusa? Anya lakit din aya. Dagiti manan pusa ti bagbagam. Panunutem mamat ti kanenta. Ay, agyaman ka ta, dapat ginatang ko asidaon ta, isko. Naglaing ka nga reklamo. Oo, mabisin manin dagiti pusa maun. Ay, agmiyaw damanan. Dumawat damanan iti kananda. Aputam itipan nyo day tagong mo ipagmutya. Di mo masayop tinugid dagiti pusa yo, bayaw? Na-immunan ti agong ko amang saysay up kadagita. Anya, masayop ko pa diti paraangan nyo. Ha? Nagaangot. Si maduta ko namang dalos kadagita arugit. Makabanog. Naapay nga minanagado ti pusa yo. Umdas ko man ati dua taraken nyo. Diyak amo akin ikabagis mo. Ung tanak mo't reklamo ak. Sige, labsan kaan bayaw. Jakon mairusok tinabangsit ang masaysayop ko. Nagangot, makaulaw. Nay,
Nagamaran matan iti dut-dut ti pusa day tabadom iskaw anak ko. Ha? Ay, jak nadlaw atatang. Usubam day tabadom. Nagado ti dut-dut ti pusa. Wan tatang. Day tantumot nga men nagado ti pusa yaw. Ay, sinalbag. Amin lakit din nga isuot ko. Kadut-dut-dut iti pusa. At dapay dut-dut ti pusa di tamuging mo anay. Anya? Inka ba nagdigaos? Agat pusan ti payud mo. Diyak kayaten ti agdigos tatang. Apay ngay, mabuti nga kun iti danaw. Anya, inakaranda ka nagiti pusa asaan nga agdigdigaos. Panagriknak nga rod kat kaslakmat ten pusa tatang. Anya! Itaman pa'y adi ka agreklamo iti panagmiyaw dagiti pusa, lakay. Agmimiyaw dagiti pusa, isko. Mabisindan, ikami da iti kananda. Hoy, sumungbat ka man. Itay ka pa'y ang kasarsarita ah. Ha? Ada na guni ang marabutit. Meow! 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 Ha? Hoy, isko, papanam. Agmimiyaw ka mat kay madayo. Ha? Meow! Meow! Sapsapulan matan ni isko di marabutit? Meow! Ay, kaslamutan pusa, ti asawa? Ante! Nayapa yun Irmalain, kas kalamaor oraman nga imay dito'y balay. Ante, tulungan dak. Apay aya. Nisko, agmimiyaw mutlatan akas la pusa. Agamat pa yan iti marabuti. Anya? Irbalain, awan mo't dito balayo ni Iskaw. Awan ngagpaiso, auntie. Napanan nga tati asawag. Ay, amang ano nagtalaw di pusa. Ay, stay. Asawam. Saan? Andiyo kaya ta pumanaw ti asawag, auntie. Sa pulok ni Isko. Hadamot ka malay, Irmalay. Siya na dakas ti agtarakan iti pusa. Ngam saan kumamot a sobra, ah? Nagbangsit pa yun diti unag ti balayaw. Aga kaiwara dagiti nakaturog a pusa. Saan na madaldalusan ti aglawlaw. Auntie, puray da kami akaro bayaw. Maap-apiktaran. Gapo iti kinabangsit dagiti rugit da. Auntie, ulitak nga ibaga Irmalain. Saan na dakas ti agdaraken iti pusa. Basta saan na sobra. Agasem ngay. Kasla pagtarak na dan iti pusa ti balayaw. Gapo iti kinaduda. Nalabit ang nauma di asawam. Iso ang nagtalawan. Diyak kaya't ama po ko ti asawak, auntie. Sa pulag. Ay, rumbang laang sa pulam, Irmalain. Katdag iti nagadwa po sayaw. Iwarasyo langan kadag iti karoba. Nga awan pusa da, taisudan ti mang tarakan kadagiti daduma. Wan auntie, kasta ti aramidag. Inak sa pulan ni Isko, kat pagawid akon. Napatpatag ti asawak, ngam dagiti pusa. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.
naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi kada kayo ti may samanen nga istorya nga ingkam pinauluan. Kasabaan! Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Agsarita taman iti naawang, Milaw. Apay ka di tatang? Nakita ka nagkuyog kayaw kini Ilay, ijay taltalaw ni di malam kalman. Anya tinaramid yaw, ijay taltalaw. Anya laki ni tatang. Nagkuyog kami ayamit kin ni Ilay. Ay, di ka naglibak, Milaw. Nakita kayaw, nagkuyaw. Anya tinaramid yaw, kunak. Akwa. Nagsarsarita kami laang tatang. Agpudno ka man kanyak, Milaw. Babaim ka din ni Ilay, abalo tinatay. Saan ko babae ni Ilay tatang? Napasig kami lagi itong galmaysa? Ay, di ka agaramit iti may kaniwas, Milaw. Dakis ka laki di kin ni si mga asawam. Sapay masil-masilan ni si mga asawam. Napig sa laki, day tidanog na. Anya? Itay kapay dito'y salas apo manag na Ilay. Apay aya, Di daklatan ing kaskaso, nanang. apay Ilay, asino ti pakaburiburam. Anya nga asino ti bagbagayo. Kayat mo kaday, ta ibagak ti mapalpaliiw ko kan ka iti kalabas. Ha? Nakita kayo kin ni Melo idi na minsan nga aldaw, Ilay. Nagturong kayo ijay kasabaan. Anya? Anya ti narami jo ijay kasabaan kin ni Melo, songbatan na. Nanang. Anyat inarami jo ijay kasabaan. Awan, nanang. Anya nga awan, nagbayag kayo ijay kasabaan. Nanang. Ay, madiday ta nga arami jaw, Ilay. Intun kwan, maamuan ni si Mang nga da relasyon nyo kin ni Melo nga asawa na. Milo, mudtoy day ta cellphone mo. Apay nga alam ti cellphone ko. Ited mo kanyak day ta cellphone mo, no kayat mo anasaya at kakanya. Antoy bakit? Agasam, cellphone laengan ti igamam nga agmalmalam. Ikamanan iti sabala kay papanan ti panagigam ko iti cellphone. Di lang mabalinain nga game sakmet iti cellphone ko. Anya games, jaklapat yan. At dalakit di katex mo a babae. Awan, bakit? Awan, bakit? Ha? Bakit tarupam? Talaga, mate. Awan ti babae si Mang, bakit? Jak maramid day ta. Nay, kapay nga burido ka, Milaw. Ay, Makadlawa ka. Awan matig igama masilpon mo ita. jakon makontak ni Ilay tatang. Makitam? Rimwar mo't laang tipudnaw. Ababaem ni Ilay. Agayatak mo tin ni Ilay. Isulap pampanunuta kaon. Ay, sinalbag ka, Milaw. Kasla naglakad ay tar, arami daw. Tatang, Ay, makamo ka. Numaamuan ni si Mang at babaem. Sigurado nga ibadag na dahil ta di pegaro pa. tatang. Ay, kunak no saan tan nagkita pa dito kasabahan ni Ilay. Or-orayag ti text mo. Ngam di ka mo tin ag-text kanyak. Inala nga ron di si Mang ti cellphone ko. Impaglaki din, ta saan ka nag-text kanyak. Saan ka di asaritaan ta asika ti umuna nga ag-text kanyak? Sa bagay. Ay na, kailiw ka una yan, Ilay. Kasta akmat kan ka, Milo. Mailiw akmatin kan ka. Ay atan ka. I love you. Agmalmalam tan dito kasabahan. Si Mang. Nay,
Si kamagayam tatang. Kasla dapat padaan ma. Wen nga rod, ururayok ni Milo tang. Kasta ka day. Nagsapa arimwar ni Milo ngam di mo tin agaw awid tatang. Ay, mga makumikumlaang iti taltalon. Ha? Makumikum laki di dayay ngagmulmula iti tarong. Anya? Masansan mo tan ti panagkuyog-yukin ni Melo, Ilay. Pagkunaan nyo mo't nanang. Palpaliiwak amin agaraw mo, anak ko. Ikaw ha, nanang. Kasano numaamuan ni si Mang Daytang aramidan niya? Ibagbagak nga rod ka ni Milo, ada kami laangan ti agdan na, kat panawan na ni si mga asawa na. Anya? Ay ayatak ni Milo, nanang. Saanan ang mabaliwan dito apanagayat ko kinkwana. Naglaing ngamin. Anya ti paglaingan na asasawaw? Kayat ko asawon. Nasamit nga agayat ni Milo, nanang. Anya? Agasam nga Milo, Apa ito nyaw? kasabaan ti ayuyang yukin ni Ilay. Anya? Nakita kayo di na minsan nga aldaw iti kasabaan. Ay, shh. Di mo pigsan ti sa uto nyaw. Amangan no adda sa bali makangag. Nagsiglat ka matan Milo. At dalangaruden si Mang mo. At dapay Ilay mo. 2 in 1. Anya? Nagsingbat ka matan nga asawa, si Mang. Nay, Tonyo. Apayan ako nam dayta. Nagsingbat ka kini Milo. Iso ang makunak ang nagasat ni Milo kan ka. Wen, Tonyo. Ay ayatak ni Milo. Gaputan nagagat. Sa bagay, nagagit nga agpaisun ni Milo. Nagagit nga agmula. Milo, mapan ka din agmula, ijay taltalon. Wen bakit? Kunangamin kanyak ni tatang, mapan ka agmula, ijay taltalon. Iso pagdamdamagan ka. Ha? Anya pa'y timulmulam, ijay taltalon, lakay. Agduduma. Ay, ha? Wen bakit? Agduduma ti mulmulak iti taltalon. Iso kanayon na iti taltalon. Mayat Anya ti mayat bakit? Nagganas ka di mo laang ti agmula, Milo. Wen bakit? Nagganas talaga ti agmula iti natang. Nang runa, no apitek ton dagiti bunga na. Ala. Agawa am nga rod ti agmula. Tapno adunto ti apitam, wine. Wen bakit? Nagmalmalam ka mo iti balayaw, Milaw. Saan ka mo't anapan iti talo na nagmula? Adda ka din bagbagayo kini si Mang Tatang. Ha? Nay, adayapod timbaga kani si Mang. Saan ko pa nakasarsarita ti asawam? Adda sa bali kay papanandag iti ibagbagana ang mapanak agmula iti taltalon. Agpay sumit, amapan kag mulmula iti taltalon. Saan lang nga taltalon ti pagmulmulam? Nudikat iti pa'y kasabaan. Rajak ibagakan ni si Mang ti agpaysaw. Dumteng to ti kanito matakwatan na ti madingar aramidin yaw kini Ilay. Tatang. Apay ngay Milo, itakala ang agparang kanya. Kailiw ka na, ingamnas ka ti panagan na Ilay. Anya ti kahit maasawan.
Ang mga no matakwatan ni bakit to aramidin ta. No talaga mo't lang ay ayatan nak. Sinaamo ni si Mang, tadatan ti agdan na. Saan akas ka rin ati kayat mo mapasamak? No kasta nga rod, di na kay ayatan? Ay, ayatan ka. Pampanunutok lang, no niya ti posible mapasamak. Anya ti kayat mo asawan. Amo ni tatang ko ti relasyon ta. Oray ni nanang ko, naipudnokan ko na ti amin. Anya nga ti aramidin ta, Ilay. Imbagak mo tin ang panawam laangan ni si Mang. Aklunag. Ay, ayatek pa lang ti asawak. Anya? Hindi ka mandanagan, gapo ta ay ayatan ka mahit, Ilay. Milo. Agtalinaid ta pala dito kasabahan. Mailiwa ka talaga kan. Wan, Milo. Agtalinaad tapay laang dito kasabaan. Ngamin, kailiw kan, Milo. Apay, di mo amaw, ti mapaspasamak. Si Mang. Amok, tatang. Among mo ilagayam. Apay, di mo ungtan ni Milaw. Saan nga umdas ti panagunget ko kenkwa na tatang? Ha? Ano ti kayat mo asaway? Adda planok nga aramiden, tatang. Anya? Sigurado ang maibabain da adwakan ni Ilay a babae na. Anya? Agsagana da kanyak, tatang. Saan abali, taammo ko no sa dino ti ayuyang da. Si Mang. Agin sising petak payla ita, tatang. Ngam, addan na bukal a planok. Anya ngay day ta, si Mang. Makita yun to, tatang. Sigurado apakaibabay ng dadwa. At dataman na dito kasabahan nga ayo yang tailay. Wan, Milo. Dito ilatan kasabahan ti pag sinarakan tatap no awan makakita kadata. Wan. Nasamag na ito lugar. Isong awan makakita kadata. Wan. Ay na, nagpintas ka itangal daw ilay. Nagbanglo ka pa eh. Parakan ka day ta, Milo. Talaga? Wan, parakan ka ti kinapintas ko. Siga lang ti lalaki itibiyag ko. Ay sos, sa dino ngayon ti ayan dagiti kawusta ilay. Ha? Awan mat nga agpayson dagiti kawusta. Sino nga tinangala ka dagiti kawusta? Awan mat nadlaw ko a tao. Ura siyak, awan mo't nadlaw ko ngayon masidag a tao. Anya ti aramiden ta, Milo. Saan ta mo tin ang napuputan nga ada nangala iti kawusta? Kasanuta pa yun. Lamo-lamutan nga agawid. Sana mabalin. Babainak. Anyang rin ti aramiden ta. Siya! Tinangala iti kawusyo, Milo. Ilay. Si Mang. Si Mang? Nagalas tilangayo alamo-lamo dito'y kasabaan. Apo, karuba! Umasidag kayo dito'y! Kitain nyo tilangada dito'y kasabaan! Ay, kababain! Amo yung gayam ti agbain! Kwa? Hoy, si Camilo! Sakbay nga agsinata! Daytoy pa'y ti para ken kapta! Ay, anay ko, kinuktaram ti, anay, Gugudam! Kat manipot ita, agsinatan, Milo! Ay, baka wala lang si Mang. Ay, sikat ay ayatay. Ay, di na ko mapanawan. Ay, anay ko. Agdun na kayon iti daytoy ababaem! Ti ammo yung ata, jak ammo adito'y kasabaan ti ayuyang yo! Ay, kababain kayon, adwa! Ay, pakawanan na. Di na kisinsina. Pangasim. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, nga inday pinaulwan, kasabaan,
Dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Pagkasaritaan apakaidasaran dagiti na duma-duma apagtaeng itibiyag. Amaadaw kadagiti mapaspasamak iti aglawlaw. Amang tedrayaw kadagiti agdudurkong amang ibakbaklay iti agduduma a problema. Ano amirisan ket pakaadawan may iti leksyon ket mailintag dagiti kilo a kapanunutan. Anya Laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Anya Laki din. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi ka na kayo ti may samanin nga istorya ngayon kam pinaulwan. Inanglay. Dito'y drama tayo, Anya Laki din. Tatang, nagdagaang ti panawon ita. Anya lakit din. Ketun met, talaga nagdagaang kaputa samar ita. Apay aya, pakasikuram. Gagangay na, tapanawan na nga road anabara ita. Anya lakit din ay alakay. Amok no apay ang masikuran ni Alona nga anak ta. Gapu iti kinabara ti panawon. Apay, anya met ti amom arason insyang. Gapu tabanumanen nga aldaw asaan ka nagdigos. Anya? Katuan mo, sa balin ti payud mo. Gapu tadi ka mula agdigosan. Ay na, didakman pakasikuran nga agina. Agdigos akto na kayat ko. Sayang lang ti tanong mapagdigos ko. Isupay amaksay ijay bubon apagsaksak duwan tayo. Anya Laki din ay asikuryo. Saan na sayang, tatang? Awan mo't bayad ti danom tayo ah. Basta didak pakasikuran. Agdigos akto na kayat ko. Nawatan niyo. Sige lang, pare Ruben. Aginom talaang. Kakaiso na akaalalak tay bayad ti inlako kanatang. Ay katwan na pare patay. Oh, ato yung tipulutan niya. Nagyaman kami insang bakay. Nagbanglo ka laki dinaya. Ay nalakay, nabangluak at talaga. Gaputa kadigdigos ko. Sigay, panawan kayo pa'y dito. Wan mat nga agpaiso paray. Nagbanglo ni bagat mau. Ngam, apay ngay. Ne, apay nga. Ay, kabaliktaran samot ti angot yu adwa, paray. Anya, siga talaga pare. No anya la ditan ti madmadlaw mo. Anya lagi dinaya. Aginom takitin. Ay katwan na paray. Inumlat ta nga raon. Nasaya at tanadanon kang agtugtugaw dito'y arubayan nyo patay anak ka. Agsarita taman. Kitno di kay mo't sumardeng nga agsa utatang. Kasanungay ako nayo nga agsarita tayo. Ay nakumarumanan ti kinapilusupom. Anya lagi din aya ni tatang. Agkurtrit manan day tamuging yaw. Anya ngamin aya ti kayat yu apagsaritaan tayo. Ayin siyang bakait. Mangyag ka man iti kapimikin ni tatang. Wan lakay. Aw, anya ka diti bagayo tatang. Sinapsapayo matimay dito'y balay. Ay, napatag ti kagara kanak ka. Sinapa kong timay tapno maabutan ka dito'y balayaw. Oh, lakay. At tuyon ti kapiyo kin ni tatang. Idisuklatan dito'y lamisaan iti sangoyaw. Sige, panawan kayo pa'y.
Agyaman na, insyang balasang kao. Itatatang, anya ka diti bagayo kanyak, akasla na ka-importante launay. Talaga amat nga importante ti kayat ko nga ibagaken ka ita. Nagimas kat ti kapin aya. Ibagayo kit din, no anya day tatatang. Ti reklamo dagiti kabalay mao ken ultimo ka arubayaw. Naa, anya ko matireklamo dagiti kabalay ko tatang. Nagkagatak mo't ama pa naggarden ah. Jakmet kit di question na randay ta. Kaputam mukmet at talaga ang nagagat ka. Agam dalusam met kumatibagim anak ka. Nagmurseng ka nakitaan. Agdigos ka met ah. Ay na, sabali at talaga tipay udmaw. Oh, inya laki din aya. Masadutak tatang, malaminak. Di mangidadang ka iti pagdigos maw. Basta agdigos ka. Imbag numarakop mo pa iniin siyang abaket mo. Nukasta mo tipay udmaw. Anya laki din aya ni tatang. Adda ka din yalon, agayim ko, tatapat ti. Adama at Maria, ang balasang ko. Sumrag ka, adda di tao nagtigayim mo. Ay, saanan tata? Pakibagalatan taurayik di tiruar ni Alona. Aguray ka. Nananananay. Apay nga aputam taagong mungay. Kuha nga min tata, nasakit nga min ti agong ko. Isong ap-ap po to. Na. Sige tata, mapana kon iti sirok daya kayo. Pakibagalatan kin ni Alona nga addaak. Na. Naglukon. Agapot kit din ni Mayriam. Kasla nagbangsita kiti pa nagkunana. Ensang bakay, sumango ka mo't akanyak. Mailiw akon kang kabakag. Anya lakit din aya, maturog kakit din. Rabiin, masapa ka pa'y abumangon intun bigat amapan iji gardain. Ay aglin na ilo tapay mo't bakit? Anya kalakit din aya. Nabanukak pati, maturog takit din. Ay, makapasarwam tangot mo. Kasano ko mga aging narakot tangay. Adda ka di ibagpagam, bakit? Anya kalakit din. Awan, maturog takit din. Intun maminsan tunday ta ibagbagam alin na ilo dita. Nay, apay anak kami suot ka, pare patay. Ada ka di parikot mau? Adda pare Ruben, nagdakal. Anya day taparay. Apay nga taparay. Saan mo tinakayat ni bakit ko? Ti agpaarakop kanya. Apay nga ta? Ibagak paray, ngam di ka gumurgura kanyak Anya ti amom, pare Ruben. Imbaga ka din ni bakit ko? Tigapunakan ka? Anya lakit din paray. Saanan ang masapol nga ibaga na kanyak ti makagapaw? Anya nga min ti amom ang makagapaw ang nagbaliw ni bakit ko kanyak, pare. Mailiw akong kankwana. Ngam di namot kaya ti agpaarakop kanyak. Agdigos ka ngamin paray. Uray kita Isupayin amis mau ti umarakop kan ka. Basta agdigos ka. Anya? Apay patay, anyat masapol mo. Nakaumay ka mo dito'y balay. Dakkel nga ron ti parikot ko tatang. Anya nga minday ta aya. Adan samot sa baling aramiden ti asawak tatang. Anya laki din. Apay mo't anak ko nam ti kasta. Kasano? Kadi namot kayatin apulos ti agpaarakop kanyak. Anya laki din. Ay day talang ti pangibasbas saram iti kasta. Asuspetsam. Kituan tatang? Amirism ti makagapaw. Tadi kakit agsususpetsa iti isaan apud no anak ka. Anya laki din aya ti kastoy tatang. Sapay talaga ang mailiw akong kinibakit ko. Maup-up lang day nga iliw mo no makarikna ka kumamait patay. Anya kumangay ti mariknak tatang. Tilaeng met nalamiis apanawon ti marikriknak. Gaputawan met ti kain narakop ko. Nang runa no kasjay arabi Ay na anak ka. Saan na kayat ni insang abaket mau ti makin narakop. Ta agatling et kamay.
Anya laakit din. Sa anak mo't nga inanglit at atang. Awan tupay maangot ko anabangse. Ayan niya laki din. Na-immune kan. Gaputa angot mo day ta. Ay agawid ka man. Tay kagdigos. Tapno kaya't nakaakaida ni bakit mau. Paray, apay ka di nga inawis na kita dito'y balayaw nga ginawm. Anya ka dito okasyon. Awan pare. Anya lakit din aya. Apay, masapul ka di aya nga adda okasyon. Aginom takid di. Piyala pagpapudot kaw. Gaputa awan met kain narakop kaw. Anya, kat agin narakop kayo ngamin ni Mariin siyang. Tay tangarod ti parigot ko. Kat na istoryak meten ken ka itinaminsan. Naatapan ni bakit ko kanya. At dan samutin sa baling ay pangpangruna na. Di ka agatap iti maday, paray. Nalabit nga adalaang makagapo no apay. Kat day tatitakwatan ita. Anya kumangay day ta ang makagapaw. Sigud mo't asaan anaatap kanyak na insyang. Idi siguro day ta, paray. Idi managdigos ka pa ilaan. Anya? Nakaluto ka din, insyang bakit. Wala kay. Ala, sumango kan iti lamisaan, tao muna kan amangan. Mangan kamin to, inton madamdamakin ni Alona. Saan kami pa'y mabisay? Anya? Anya lakit din. Apay ngay akasta? Kasla didakmatan kaya't akalang lang amangan bakit? Apayan? Saan mat akasta, lakay? Ngem di mila maiturad ti sumango kan ka. Gaputa umatibo or meten ti kinaanglit mo. Anya? Apay? Kastalaunayan ay ati angot ko ta ultimo panangan ket di dakon kaya takasangaw. Ay nalakay namin anon nga imbagakan kadayta. Imposible met adi mo marik na ang naggatulan ti bagbagim. Gaputa na bayag una yun adi ka nagdigdigos. Anya? Ay kalayon nga rudmet ang mapampanugak nga gapu ijay garden. Ang mga numapas maak bakit? Makamukan no di mo kaya tidungag. Mas daaw kan tula siguro no awanen mayat nga umasidagkan ka gapu iti kinaanglit mo. Anya lakit din ayati kastoy a tao. Nakarupot ka din na mapanidya pagadalan anak ka. Wan, tatang, apay ka di. Agpaili ak. Agidantan nga agudong. Ha? Kwa tatang, apay, nakarubot kayon? Di kay paymot la nakasukat. Sabsabali ti angot yo. Kababain ka dagiti tattao. Saanen, mapanak madla gumatang iti abuno kan agas dagiti mulak. Marugita anak tumitlaang no agsukatak. Ang nakababain, tatang. Amangan no ibaga dagiti tattao, abay-bay anda kayo a pamilyam. Pangaasim tatang, yung kapay agdigos ka nagpulas, sakbay amapan ka jay sentro. Anya lakit din ti anak ko aya. Wen ka di. Agdigos aktulaagan no makasang petak amapan gumatang iti abuno. Makaamu ka man laangan tatang. Ng pangaasim, tadi ka gumidgiddan kanyak. Umuna ako. Ay urayan na ka anak ko. Anya lakit din aya. Siyak ti agbayad iti pamasahi ta adwa. Tatang mo, tapno agkalugan kayo kuma. Ay ayaban na kan sa itay. Iso kano ti agbayad iti plete yo. Mabainak, friend. Nagdugyutan na kitaan ti amak. Di namutin kaya tagdigos. Amangan ngamin numalamin man. Anya lakit din aya day talamin. Ngum numalamin kuma, Miriam friend. Agdigos kuma ano may papudutan iti dano mapagdigos na. Ngam saan mo't? Kaskas dilatamot adi na kaya tagdigos. Anya lakit din ayan ni tatapat ti. Nakababain mat nga agpaiso ti kasjay nga aramid ni tatang mo.
iti gagaram balasang ka. Napatagsaki day, tas sikapayan ang mismo timay diti balay. Talaga napatag, tatang. Ay nagparparikot kami nga minuunayin iti apuyo ani Alona. Gapo iti mangibabain nga aramid ni Pati. Anyaya, ti madingar aramidan ti asawam. Nagbabae ka day? Nakitixmate? Unuan niya. Awan ka dagita, tatang. Ngam na sa isaya at pay kumaa. No nagbabae, wano nakitixmate. Tapno na bang lukumalatta ka na yun. Maawataksan, ti kayat mo nga ibaga balasang ka. Apay, di pa ila nagdigdigos aya. Saan pa'y tatang? Ay mangibabain nga road. Amangan pa'y kit din no kunaan to dagiti tattao ajak mabagbagaan ti asawak. Iso apang nga asiyo ka di man tatang. Da kayon to man timang bagbagakin ni Pate. Bareng dumngeg kada kayo. Ay, anya laki din aya ti anak ka. Binagbagak din. Kunak ano dimngag. Bayam tapadasek to man na bagbagaan ni Patay. Kasangay mo kaya man inton umay alawas alo na anak ka. Anya ngay ti kayat mo arigalaw. Agpaiso, tatang? Sagutan dak inton birthday? Un anak ko. Agmay may saka lang arod nga anak mikin ni nanang mo. Sige laang anak ko, ibagam no anya ti kayat mo inton kasangay mo. Kayat ko ti apa nagdigo si Jay Baybay, tatang. Mapantay yung mamut ag langoy. Ha? Ne, kayat kun sa dayta anak ko. Sige, agaw ting tayaw inton kasangay mo. Kitain nyo ni Patay, insyang. Alo na, apaw. Mayat tilalangoyan na. May nauna yan. Ha? Ay uwan nga agpaiso, tatang. Baybay mo't lagayam ti makapadigos ken kuana. Win nga rod, nanang. Idi pa'y mga inmay tayo dito eh. Ano na? Insyang bakal. Tatang, anya pa'y lang ay tararamidan yaw. Umay kayo na. Nagmayatag langaw. Wala kay! Sige lang! Umay kamin to inton madamdama. Anya lakit din na yan ni tatang. Agdigos mo't gayam no baybay ti pagdigusan na. Ay na, nabannog ka naglanglangoy itay ijay baybay insyang bakat. Nagbayagkat ngamin ajak naglanglangoy iso ana ikaw aksa. Kasta ka di lakay. Kat, anya ngay tirik nam itata na kadigos ka. Presko ti bagbagay saan ka di. Ay kituan bakat. Kahit pasensya kan. Kunak ngamin no okay laang nga uray sa anak ngagdigaws. Ngam saan mo't gayam anasaya at itibagi no saan ama preskuan. Katuan mo't lakay. O anya, kayat mo ka di taglangoy ita. Anya lakit din ni bakat. Rabakan nakmanan. Sa dino ngay ko matipaglangoyak ita. Kat awan tayo mo taniyay baybay. Anya lakit din ni Pati. Aglangoy kan ita dito'y takdang lakay. Ha? Agpaisawin siyang bakit. Ay na, mailiwak unay kan bakit. Aglanguyak man nga raw, dito'y takdang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag na inday pinaulwan. Inanglay, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Arlene Gomez. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay.
Naimbag nga orasyo aming papagayam. Isagot mi ka na kayo ti may samanin nga istorya ngayon kam pinauluan. Sayutay! Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Siyak ni Rambo, ading seksay. Anya mo't limatay-dayaw anagan mo. Siyak ni Lorna, Manong Rambo. Ay, kursunada ka, ading Lorna. Sagmamano ka. Nanakanaang, Manong Rambo. No ipanak iti motel, adda ba si Charles, no? Ay, nungay ipankalaang iti igid-igid. Tapno makatipidak, ading Lorna. Diyak kaya't no iti igid-igid lang, Manong Rambo. At damot nalaka ang motel. Short time, mabalay? Mabaliin, Manong Rambo. Ay, umay ka nga ruden, ading Lorna. Siya kundi makaamukin ka, itaarabi eh. Ay. Naggapwam abigbig at rambaw. Napanak man nagsapul iti sayote, pare Esteban. Anya, nagsapulam nga iti sayo ti paray. Ija sentraw, pare Esteban. Kay, ada ka di mo lang nasa pulam sayote. Ay kaada, pare Esteban. Kapuraws asayotay. Ay, mawa mo makita nga imit mo asayote. Ay, imbati ka unjay sayote iti igit ti kalsada, paray. Apay nga imbatim ginatang mau paray. Ay ka, imbatik ata kilabanag tao, pare Esteban. Anya, ay, di ka mawawatan, pare Rambo. Anya nga minday ta sayutay. Sayote asiitan, pare Esteban. Anya. Nay, kasla napuyatan ka, Rambo lakay. Kasla nalaes nga ikanday tamatam, naglabaga. Ay ikwa. Ijak ngamin makaturog idirabi Flora bakit. Iso ang nagtugtugawak ang nagpatpatnag di ta terasa ti balay. Anya? Kiwen, di mo nadlaw ti iruruar kao, tanarnekan ka iti turawg. Kasla agburburag abulkan ti panagurok mao. Nalabas ka mga agsasaw, Rambo. Kunamlan saan ka nga agururok amaturaw. Uray la agresires dagiti ngipin mo amaturaw. Kas kala agkarkarumkum itinaata amaais. Ay niya lakit din ayan ni bakit. Ibaga na pa'y lamot ti kasjay. Talaga magtrambaw. Ay, mabiit man lang. Apay, Flora bakit? Anya day tanalabaga di tatungad mao. Ay, ikwa. Ay, awan day to'y bakit. Nasagit ko nga ben, jay si iti damurtes, iso alim mabaga ti tungad kao. Sigurado ka, Rambaw? Wen bakit? Basol jay si iti damurtes day tao. Iso adi mulatan ikaskaso. Ay, maturog ta na, Flora, bakit? Rabiin. Yakpay agtuglap. Ay, umay kan, bakit? Umuna ka nga ruden maturog, ta sa anak pa'y ngagtuglap. Ay, sus, umay ka kidain, bakit? Di nakman pilitin maturog, ta sa anak pa'y mat makaturturog. Ay, iluten ka. Tapno daras ka makaturog bakay. Ay, manja! Ay, anya tinasakit ken ka, Flora bakay. Bukaw, saka, ima, uno, pataw. Sumardeng ka man di Rambaw. Awan tinasakit kanya.
Uno na sakit ti ulaw. Ay, nalaingak nga agilot bakit. Ay, sige man nga rod Rambo. Daytoy laangan ulok ti ilutaw. Ala, agplastar ka bakit. Iluto ka tinasakit nga ulaw. Panang parirambaw. Mura ka pa'y laki rabrabe ay. Mapanak manen agsapol iti sayutay, pare Esteban. Apay arabe iti panagsapol mo iti sayutay. Ay una, tanapres-pres ko ti sayutay iti rabe ay, pare Esteban. Agaya mo ti banglo ti sayutay iti rabe ay. Anya, nabanglo ay ati sayutay paray. Ay kinabanglo abaray. Nang runa no kadigdigos na. ay. Asla masirok konti kaya mo asawang parirambaw. Anya nga raw ti kayat mo asawan. Mapankag sapol, itinasapinan asayutay. May tumpak paray. Ay, isurod nak mambaparay. Ada kwartam? Mada. Manaw. Nasurok a kwarta. Jay agpaiso at ibagam. Manuti kwartam dita paray. Sa nga ributin ta dito'y bulsak. Mabalinan pare Esteban. Nalakalaang mo ti sayo ti ijay igigid ka. Urayan na ang haron, tayo nakagpulas. Nay, pare Esteban, nagato asayote. Agkakaiwarada, nay. Huwag nga gipay suparay. Naka-miniskirt da amay. Nagganas siya. Agpili kan, tadan napilik paray. Ay asino tinapiling paray? Dita, nay. Dita umas asinag asayotay. Ay, nagsiksi magnakin. Opaw, nagswas na itigurong namin. Ay, Manong Rambo. Dating gawi. Uwan, ading Lorna. Dating gawe. Asino mat ngay dati ka doon, Manong Rambo. Alalay mo? Ay. Isa nga alalay adheng. Nagsapsapulak met iti sayutay. Ay, babae ko na kumaha. Agpili kalatan kadagiti kakaduang Manong. Nakatakder dalaan dita igit ti kalsada. Kartingam di agpili, pare Esteban. Nagbayag ka. Anda nalukmag ang babae. Nalukmag ka diti kayat mo, Manong? Ay, wain adain. Diyay nalukmag ti type kaw. Ngam nataanganan, Manong. Dayjay man, Ay, mapalinain. Kaya't ko na ita, basta nalukmag. Anya pa'y lati aramidam ngay pare Esteban. Asit gamo jay nalukmag. Tamapantayaw ijay bulan. Nay, nakatugaw kamot dito'y abay ka, lakay. Kariring ko bakit. Bimangon ako na, tamapanak agkapay. Maturog tapay. Nasakitan tibukot ka anakaida. Maktanganak bakit. Ay, makamu ka nga raw, lakay. Kaya't ko pa'y timaturag. Jesus. Di na nadlaw akasangsangpet ko gayam dito'y palay. Mapanak ijay salas amaturog. Diyak kaya't ti makikaida iti bakit nga agat dangaw.
Apayakas na ti panangkitam kanyak muklaw. Uray mo la pagsabatan day ta nagpusko la kiday-kiday ma. Adda chicks mo niya, tatang. Ha? Ay napakpakawan muklaw. Apay ko mga aramidag day ta. Dakos day ta nga aramid. Anya laki din ni tatang. Aglibak pa'y laeng. Ammo ka. Ne, anya ti amaw muklaw. Adda nang ibaga kanyak nga adda sayo time, tatang. Anya? Ay, ti sinalbagan na pare Esteban. Sismoso alaklakayan. Apay nga isuksukat mo iti sayo ti ni nanang, tatang. Ay, jak mo ti suksukat ni nanang mau muklaw. Naynayhunak laeng. Di ka nagpilosopo, tatang. Inton kwan, mabisto na kayaw ni nanang. Aha, mabisto ak ano ibaga muklaw. Hay, balaagan ka. Di mo ibagbagakin ni nanang mo nga adda sayo, tek. Makaammo kayaw, tatang. Laklakayan kayo. Nga magaramid kayo pa'y langit, ikalukwan. Kasanumot nga men. Ituloy mo, tikayat mo nga ibaga, tatang. Kasanumot nga men. Agat dangaw ti payod ni nanang mau. Anya laki din ni tatang. Inyaring na pa yan itinabangsit nga insekto ni nanang. Nga talaga man, muklo anak ka. Inaldaw mo't nga digdigos ni nanang. Wen, inaldaw nga digdigaws. Ngam di na matsuksukatan di pantina. Anya? Nagampap. Hey, sinalbag ka pare Esteban. Nay, apay, anyat basol ko kan kaparay. Chismoso ka alaklakayan. Apay nga imbagam kinimuklo nga adda babae. Kwa pasensya, nalipatak. Anya tinalipatam? Nalipatak apotot mo gayam ni muklaw. Ni ay. Ay na no sa bale ataw di kasarsaritak. Ni magayam muklo apotot mo tinangibagak nga adda sa time. Ay na, kwa pare, madandanaganak. Manyati pagdanagam mait. Kasanaw no ipulong na kini Flora ti aramid ka. Nalakalang ti solusyon na day ta pare rambaw. Anya? Huwag kang aamin. Ha? Payak lunam nga raon nga da babaeng paray. Ay kisaan Bakit ako aamin? Ha? Ay mayat day ta na panunot mo paray. Adamit gayang panunot mo. Rule number 1 dagiti babae raw. Uraan niya ti mapaspasama. Di mo aklunan nga da babaeng. No awan ebidensya, awan mo't krimen. Day tatitandaan ang parirambaw. Te kwarta ba kahit? Ay, kayat ko rambulakay. Mano ti kayat mo? Na, kaslaado ti kwarta lakay. Ay, kwa. Adamot ba sayt? Iso nga ikan kamot tapno naragsak kamay, Flora bakat. 1,000 ti kayat ka lakay. Ay, sige. Ikan ka nga rod iti 1,500. Tapno, happy ka? Wow! Nagganasan no kastalakay! Ay ngamnay, masapa ka maturog tapno makainan ka. Na, apay apaturugan nak iti masapa? Ay kiwan, ajak gamin kayat amapuyatan ka ba kahit. Iso amaturog ka masapa, wan? Wan lakay! Saan mo ba takakuyog kita ni Esteban Rambo? Ay. Naglukmag na ito'y babae. Kasla ka nakal tibagik tigurom na. Kasarsarita ka, Rambo. Ayan ni Esteban. Ay, kwa. Ay,
Sumarunon ading ko analukmag. Adabit ginatang na. Ala, ni Manong Rambo. Awagan nakpailang mo at itinalok mo. Ay, pasensya kan ading. Jak ngamin amo tinagan mo. Yaho! Naaw. Dakaon, lab! Ay, pasensya ka, no medyo naladawa. Ginmatagak pa'y ngamin iti balot. Kunak no di ka nagsuplikan niya kita, Rabi. Love. Alang raw. Umuna kayo na iti papananyaw. Taurayak mo ni Lorna. Luklukon na ka ni tatang, nanang. Amaw. Anya? Amuyo, alulukon na kayo ni tatang? Wan, amaw. Jaklag sasaw, muklaw, anak ka. Kahit, anya nga ron ti aramidin nyo ita, nanang. No anya tar aramidin na. Isumit taramidakan kwa na. Anya? Sa bali ataaw, tinakaamuak iti maday nga aramidin ni tatang yaw, anak ka. Ha? Makita na taramidakan kwa na. Papanam lakay, nakapalas kamay. Ay ikwa. Kasangsangpet ko, Flora, bakit? Nagapwam, taapay akasangsangpet mo. Napanak man gimatang iti pandisal, bakit? Nasa paak arimwar itay. Aya. Wen, bakit? Ayan jay pandisal aginatang mo. Kat hindi suki jay lamisaan. Agtimpla ka man kit di iti kapita. Ay wala lakay, siya kung ti makamong agtimpla iti kapay. Andiyan ngay paray, mapantaman ang agsayuti no rabi ay. Ay ketwen apare, Esteban. Mapan ko si bugan jay sayutek. Tapno saan amalaylay. Naggadasen paray. Ay timing lang. Paturugag pa itinasapan ni Flora. Tapno nawaya ak ama kapagdakiwas. Ay, wen paray. Ay na mailiwak ka ni Labkaw. Kaya't kumandan ang makita. Ay ket dagasin ka nga ron no rabi pare, Esteban. No nanggag mo jay sa gawisiw kaw. Rumwar ka dago sa... Wen, arigla daw. Ay na, parikaw, pare Esteban. Ay nati parikaw, paray. Awan ni Lorna. Absent ka no ita, paray. Eh, mangkita ka lang iti sa bali ang babae kita. Nagado sa'yo tayo di taingigay. Ay, kawanan Agsapulaklangan iti sa bali asayutay. Sa nabalay, taado mo't ipagpilyan bayat nga awan ni Lorna. Ha? Apay, pare Rambaw. Ijay babae ang nagtakder iti abay ti poste. Italang ang makitak na ita asayutay. Kabarbaraw. Kita niya pa later aramidem ngay. Asit gamon din nakitam asayuti paray. Ay kiwan nga pare, Esteban. Kurso na dakday ta asayutay. Di kag talikod, ading seksi. Sumango ka kanya. Kursonada ka nga bain. Ala, sumango kan kanya, ading seksi. Sagmamano ka. Bayadan ka itinangin.
Basta mayat ka iti kayat ko ang mapasama. Agmutil ta. Agmutil tarupam. Anay ko. Flora ba ka? Wan! Siyak nga raw drambaw. Dinak na ilasin adagaws. Gaputan na kapang limlimo ak. Nagpuskol pa iti make-up ko. Anya ti aramidam dito, Flora. No agsapsapul ka iti sayutay. Agsapsapulak mag iti tarong. Anya? Tiyamam nga takadyak amo tar aramidam. Sayuti gayam ti kayat mo Pues! Agsapulak mag iti tarong tapno patas talaang rambaw. Saan? Ay, di mo aramidan day tabakit. Diyak kayat. Madi kayat kumag nga raw dagsapul iti tarong. Balon-balos lang rambaw. Flora, bakit pa nga asem? Di mo aramidan day ta. Pakawanan na kaon. Di ako nagsapul iti sayute. Promise, bakit? Anya? Wan, bakit? Pakawanan na kaon. Di ka kumagsapul iti tarong tadakas na ita. Amametlagayam nga ibagati dakas, sinalbag kalaglakayan. Bakit? Agawitan ba ka? Agbalbaliw akaon. Diyak kayatan, takita sa yutay. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya laki din! Insurat ni Isagani Yalong Bulyesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi ka na kayo ti may samanin nga istorya ngayon kam pinauluan, palangguan. Dito'y drama tayo, Anya laki din! Anya ka diti ibagam kanyak, Bining. Rabi iuna yan. Sakpay nga ibagakin ka ti kagara, Lerma. Itimplaan nagpay iti kapek. Anya? Makakapkapiak ngamen, Lerma. Dayta ka dila ang tigagaram dito'y balay, Bining? Ibagak to, numalpaasak ngagkape, Lerma. Di ka unay agganat. Anya? Ako diyak ngamin maibagaan na saya ti gagarak no sa anak makakape. Iso ka itimplaan na kon, Lerma. Anya? Ay, makapuyat ti ayat. Naay, una yun day ta, my friend. Amom, my friend. Anya day ta, my friend? Uray jakon ibagakin ni Lerma ngay ayatek. Madlaw nanti kayat ko asawan. Ha? Patse, kakursunada nakmet ni Lerma. Di nala kayat nga ipadlaw kanyak. Aya? When, my friend. Sinayang nan ati kinataer ko alalaki no di nagsungbatan. Ha? Kat no siyak ti pagpatpatayan dagiti babalasang diti lugar tayo. Isem ko pa ilaang akit. Main-inlabdan, my friend. Ha? Kas makita map, my friend. Sa anak ngaglanglang nga marigrigat. Agree? When, my friend. Agree. Kat no kasla aglang nga milyonaryo. Iso asigurado nga agayat met kanyak ni Lerma, my friend. Kumusta nga di paspas mo kam, Bining anak kao? Maluluoman, tatang. Anya maluluoman? Sinong batan nakakadain? Saan pa'y nga rod, tatang? Naata pa'y lang. No di mo apuraan ti agdaton kan kuana,
amangan no agtinag to iti sabali a lalaki ni Lerma. Siyak to ti pagtinagan na, tatang. Uray puutin nyo timbagak. Kukwak to laeng ti ayat ni Lerma. Siyak laeng ti lalaking ayatan na itagnanayon. Magpakailanman at hanggang sa dulo ng mundo. Naay? Huwag kayong madadanagan, tatang. Bahala na si Super Batman. Bahala na si Superman. Napingit ka magagdaton ka ni Lerma, my friend Bineng. When, my friend, Samboy, ay ayatek launay ni Lerma. Oras siyak mat, my friend. Ay ayatek ni Lerma. Ay ayatem ni Lerma, kunak kuma. Aguray ka man, my friend. Apa ay, my friend? Kursunadam samat ni Lerma. Ay, saan mo ta? Apay ko mga kursunadak. Si ka lang arudin ti agdadaton ken kuana. Nukas pangarigan ta sa anag ngagdatdaton ki ni Lerma. Pagdatunam ka di, mate? Never, my friend. Diyak kayat ni Lerma. Parakan ka lang ni Lerma. Awanan ti sa balipay. Rabi iuna yan, Lerma. Pagawid mo ni Bineng agdatdaton kan ka. Imbagakon kan kwa na nanang. Di napay kayat ti agawid. Tamakikapi kanupay. Anya, nagpuskol mo tantiro pa na no kasta? Isungarod nga mayak dito'y kusina. Tagpat patimpla iti kapi kanyak, nanang. Mabisin ka no. Nagpuskol mo tanti pa nagrupro pa na no kasta. Umay agaram, agpatimpla pa iti kape. Nanang. Pagawidam kid din. Ta isupay amang irarit iti kape. Ha? Di lagbaba inday taat-tao. Naibos mo ti kapem, Bineng. Mabalin mo ti agawid, tani rabi iuna yan. Agyaman na nga rod itinay sa kape, Lerma. Saan na nga rod niyag bayag? Agawid akon. Lerma, kung tara mo no di na pala kaya ti agawid. Makapungpungtutin ni nanang. Agawid kan, Bineng. Umayak tumanin no rabi, Lerma. Idarirag kumanan ti ayat ko ka. Ha? Ay, kwa. Apay ka di, Lerma? Awanak no rabi adda papanak. Sa inuti papanam, tamayak, mate. Anya, ay sana mabalin, Bineng. Agawid kakit din. No saan pa'y lapumanaw day ta lalaki? Ha? Makaraman kanyak! Ala, agawid kan tani. Agungutin ni nanang ko. Kunan na lang day ta, Lerma. Anya, agawid kan tani. Makaturturog akmatan, Bineng. Saan kumanatangkan ti ulom? Ay na, awan babain mo, Bineng. Nay, apay anay bagam kanyak day tama ng dunita. Saan mo't amapan agdaton ter aramidam ije balay da Lerma? Mapan kamot kanu makikapkape. Anya, laki din ni manang dunita. Ay na po, Bineng, awan babain mo no kasta. Makikapi aklaing, mate. Ngam ka babain day nga aramid mo. Ingkakit din makikapkape iti balay ti babae apagdatdatunam ay naapaw. Nagmayat tupay, manang. Sa maisa, agbalintumot laeng asawak ni Lerma. Anya? Wen, manang, puutem to'y kurak. Iti saan niyagbayag? Song batan taon ni Lerma ta ayat kaw, kat agkalay sa kami adagusan. Naimbag nga oras mo, nana. Nainbag nga oras mo matsamboy.
Adamat imot mo asabong. Para kada kayo dito asabong, nana. Anya, para kanyak dayta asabong? Wala na, nginginain asabong na gitaw eh. Ay na, ay, agyaman nag-abarok. Ay, ada ka din ni Lerma, nana. Umay ko kumapasyaran. Ada ijay silid na Mabitlaang tay nakayaban ti anak ko. Anyat aramidam dito balay, Samboy. Saan ako nagpalpalikaw pa ikan ka? Ay, ayatan ka, Lerma. Anya? Amo ka na pingit ni bining agdat-daton kan ka. Ang madamot mariknak nga ayat para kan ka. Samboy. Sapay la ko maata damo ka imudingak di tapusom, Lerma. Jak namnamaan nga agayat kamot kanyak, Samboy. Nabayagan ang marikriknak daytoy nga ayat para kan ka. Mabainak lang amin idi amang ibaga. Anya? Sapay la ko maata ayatan nak, Lerma. Napudnuak kan ka. Ay, agridam ka, Bineng. Amangan mo ada sa bali nga agumok iti pagumumukam, si kantumatlat agbabawe, no ada sa bali abilit nga agdiso iti umok. Anya dayta umok nga bagbagam tatang. Kunak man no nalaing ka makaawat iti naunaga sarita, di mo matgaya maawatan dagiti bagbagakan ka. Tatang. Hay, maperdi ti bagas no agkapoy-kapoy ka. Anya manin dayta abagas asasawam tatang. Tuktukan ti sa bali abilit, dyan na po daw abagas. Talaga di ka maawatan tatang. Nagkiro kayo kasarsarita. Baka mo ka man langin, Bineng. Agsangit kan tulaengain, no awanin day ta abagas. Anya? Sa dino ti papanam, my friend Samboy, nakapurma ka, Mike. Ha? Ay, kwa, di talagang my friend. Sa dinaw? Di ta nga ron. Ibagamaw no sa dino ti papanam. Tanay, nagporma ka. Ay sos, nagbanglo ka pa, my friend. Kaya't mo amaamuan? One, my friend. Sa dino ayat ti papanam. Mapanak di ta balay dalirma. Anya taramido medyo balay dalirma. Inak arman my friend. Anya? Ay, dadahil ka din ti ulaw, my friend. Amumot na pagdatunak ni Lerma. Ita? Agdaton ka matkin kwa na? Sana dadal ti ulok, my friend. Agayatak mo't ka ni Lerma. Ay, di na karabakan iti kasta. Aggayam ta. Wen, aggayam ta. Angam kumpormi ano asino ti pilyan ni Lerma kadata. Anya? Apay analpay ti abaga masimbang pait, Bineng. Traidor da dya tao. Sino ti traidor? Traidor da dya asambaw itatang. Apay anay bagam day ta? Gapot agdat-daton mat gayam kinilerma. Aya. Uwan tatang. Just kita dya tao. Traidor da dya gayam. Awan babay na. Daytan jay ibagbagaken ka, Bineng. Amangan no ada sa bali abilit nga agdiso iti umok ket pimod na. Panagkunak ket seryoso nga agdaton ni Samboy kinilerma. At iwan na ka. Ay, sana mabalitatang. Diyak kayat niyagtin naglaang ni Lerma kini Samboy. Ayaw kaw! Apay, Bining, ading ko. Nabartag ka, bigbigat. Nasakit tinagam ko, manang Donita. It hurts, you know. Apay, anyat pagsaksakitan tinakam mo. Nasakit tinagam ko kini Samboy. Nasakit na talaga. Kukwak lang ni Lerma. Ako lang. Oy, sika, Bining
Di ka man umumay dito'y balay, taawam mo laeng sir-serbi dagiti bagbagam. Anya? Imbes ko mga ipakitam ka ni Lerma, ti kinapingat mo nga agdaton. Saan mo't? Taday tala agbarbar ti aramidam. Marang? Saan ka mo ta seryoso ka ni Lerma? Ingkalaang mo't makikapkapi, ije balayda. Ala, agawid kan, tanay, adupay ti aramidag. Di nakdisturbuan, nalawag. Sayang. Sayang nga talaga, tatang. Anya ti sayang. Ay, jak nakasarita ni Lerma iti napanak kiji balayda. Ibagak kumakinkwana nagbalbaliw akong tatang. Tukak. Apay man ang tatang. Ingkakit din ipakpakita kini Lerma na bartek ka. Ha, kasanungay nga ayatin na ka. No nabartek ka mat amapan makisarita ken kuana. No talaga nga ipaneknek mo ang nagbalbaliw kan. Daytay saan ka anabartek nga agdataon. Kan saan ka makipangpangan kan agtimpla iti kape je balayda. Ay, nagadumanin daytang ibagbagayo, tatang. Nagpaiso ti bagbaga ka. Sika ti nagadaw ti bagbagana. Anya laki din ni tatang. Urno sa man ti bagbagay biling. No agdaton ka, seryoso ka. Saan kat amapan ka la makikapkape. Sikati kayat ko para iti anak ko, Samboy. Kasta ka din, Ana? Wan barok, jak kayat dayja abining. Umayla makikapi dito'y balay? Anya? Ibaon na kami pa'y nga agtimpla iti kapi na. Rinabi nga umay makikapi. Ibusan na ti kapi ka nasukar me. Ha? Nagpuskol ti panagropro pa dayja abining. Jak kayat ti ugali na. Ay, Nana. Uwan gayang barok. Uraya mo ni Lerma nga anak ka, ha? At dabiit nang ibaunakan ko na. Ay, uy, Nana. Umayak man nagpasyar, Nana. Sino ti umay mo pasyaran, Bining? Napanda nag-date ka ni Samboy. Anya? Napanda nag-date kini Samboy? Anya ti kahit mo asawa, Nana? Agayan ayatan da Lerma kan Samboy. Anya? Iso apo manaw kan, Bineng. Nagsakit, tatang. Nagsakit. Ay, nagalasta lang ang agsangit, Bining. Agayan ayaten dalir makin Samboy. Jak maklon na ito yan napasamag, tatang. Ay. Sumardeng ka man nga agsangsangit. Anday ko. Hindi nanog mo matunting iwat ko, tatang. Gunggo na. Tatang. Nakalaslas-tog kang agsasao. Ang magsangit ka matlagayam, salbag ka. Basol mo matlaeng, no apay anaunaan na ka ni Samboy. Saan mo't nagdaton ti naramid mo? No di kat agpatimpla ka lang iti kape, kan agpalangwad ka? Tatang! Gunggo na, Bining! Dayta ti maganab ti lastog a tao. Agbalbaliw ka kit day! Tatang! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, nga inday pinaulwan, palangguan, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel.
Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. What would I do without your smiles, baby? What I have to do when you say you have to go. Maybe I know that you are gone, but I'm still wait. Even when I realize that I am hurt in myself. Every time I close my eyes, I know every time you hold my hand, it feels so cold. But I still love you more than everything. So I save it out of my love, just only for you. Baby, I'm crying, but you still not see. And I know that I have to take care of myself. I don't think that I need anything but you. Can you see that I'll be loyal to you forever? Every time I close my